Ay na pangano kapag tadumi ko sa kumuha na lungan na pampanggalinanin kadua kapag dekada ini kabengkasan eka seselai nada kuya kasasaranau ay maguguay nada kala sa kuwiranong napapamagawida kumapanida gumala manaywa at turut kadibun talangada na may nga away kamanangala nga naraganda kabutara kaya na utang ano panasasala kita lingo marasay ipamade sa kuinga desarumbing mayang sutaw sa buhay karageng kurang panang agosala kalaya kaya ragan sopatang mumbusarano sabo ikaragan ako paraya sang kualam tanasay alinduan sawirano na pipurasa ibarato kang buruang kasaginda kakenayong tiakang dirang nakapapumagawang kaya seselay nakapapumagawide mapanad gumala na di ko kaya katawan sambar paman sawino dara magawa kumawatan nang genatku sakalingan kuya katawan kau mangani ilong burun tapi pesan di gelawan nama pai sumiar din watang kusadar ramiyate kurinenda ya kalipatang kuwa ustanu gwi uto wa mai kata demi nada taru pangku ya kay dulu nami ay kay malawa asanya maro ku demang rau
kabedita tanpa sepikir. Saya ko menedemerau sakembura kena didewe. Puro nasa lagi urarama tademan. Bumi ini sampai samreibu nakamreibu kena pirageta nakailiwana bulan lagi nahas taunga nakalobuano kanggeri mula lumabos na sanang abedemang jaudides sinukuro na kaumang ko mapangikira mapagyen ang tanga ka na kaysa sa guduran sa pakabaat talaling dari tanga ada kumaraw sa pemburu delaw na kuraman tamalinding komi pagoyang inang olaranong ko idoro minibaw na ubabo minisampay kanayo aw amiyang dako lang awagaring iya gusto lang awalulaw tagubuto sa pesan ko kadina na depuyang ginomo manisa yo ko wanakati na ada dozi lani demimbela besar sama watana kanuna pagiruwi nakagiami penedi terimandu maundang naino pamanamadi ayaku pamanduda nakapegude siakena toparo mini kuwi sakurin nari na usalulote Tarimu na urang ya besan di gelawa Mutia siti minta laro mari kesamin desa Nagasay tagulo nakakang siya marantau Ikan sabuk kayawan nakada komi paginalang Kami deraina nada nida tujilani suka pangangan wau na sumindiri deiron adiyo mo anisa nagwa usuli ngayo iyana adiya abu nisa kaya abu nawan lumpal tadinya nasudah suara dunia nanusta tak perlu lawa tak gosa katunganai akan pengiran kau nanang awa bersanian surat lagi nawa oleh ngawalum benin Gigi mentau ayayan tangan luka dierahana potari beinuni dia mayeta idena nama saya sampurna bo pakatani sahani potari pakai gitu Pagvestidusa Nangyena namang subay Manulaw
bela-bela na tamay na kianan isay. Tamambu kamaragalay di berirunika. Lomudi nagusoli ngayo iya usatad milay nang sa mambu kamar diding akuron nasa saling dewanian kabesaran ihana na ayadi na burayan lilanginya nasiba ieraihan isa teratindung sedih mepepegilang kaderai kian dia supaya kata kayaan mengapa makin ia na amai kudu putaran iyo maina may kuotan tu betul siyo mua salihang agyana naman subi kari kapani ikay na bepay nuruginan nangawaban sa niya nakakayagiyam ipunignan romini bon la dia buwinisan senwa deribu nakagia mapapaya dalam beriman tahu si beriu maina samambu kamaraga kaya di dinding kurun pagnuna lebelai anakku tapar anakku turugang naladi busalihan sama bukai meregai di dunia kurun nyoba mana mengada yo mayarang kumakalurun lolota ka na nagariya mademba nan nilalaku sasar kami nilaton ngangena peste lagi po teriay muna oray inopa mananjilane kapay ramanis tulanan yang kairon makasih yo ungang pangyay sukura doang sadikowi panalong makasay gedirak nurano de gusugu rina panana dia makamata gapupamagumanan mauda nakagia sa imantong iya pelengan na panana yang kudin oga gindi ngamarang dikirni kang kiri ni wajah sapa nakasurang kamanisi